Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni inkuru y'incamugongo, umuryango w'abantu batatu uri kubona muri screen zawe, ndetse n'abandi bantu bagera kuri batanu bitabiye Imana mu giterane giherutse kuba ahitwa Kamenge, ni mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Ni igiterane cyiswe Kanguka. Ego hitabiyemo Imana abantu bagiye batandukanye, ariko kugeza kuri ubu ngubu nta kindi kintu kiri kuza kuba kivugwa kuri Chris Ndikumana. Bati uyu mugabo nyamara nubwo agaragara nkaho ari intumwa y'Imana, ariko akorana na Sekibi, akorana n'imyuka ya sataniste. Ibi byose turaza kubigarukaho muri ino nkuru. Hari imiryango myinshi bavuga ko yaburiye ubuzima muri iki giterane cyiswe Kanguka, cyari kiyobowe n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana, dore ko ngo benshi banizera ko ari umuntu ushobora gusenga hanyuma bagakirira muri iryo sengesho bitewe n'uburyo bizera ko akora ibitangaza. Ngira uri kubona abantu bagiye batandukanye bari bahuruye imihanda abaje n'ubundi guparticipa muri iki giterane yise Kanguka. Ngira ngo urajya ugenda ubona amwe mu mafoto abajene bagiye batandukanye, bafite ubumuga bwo kutagenda, abafite ibindi bibazo by'uburwayi bw'umubiri, donc n'ingeri zitandukanye. Ngira ngo uri kugenda ubibona kuri screen zawe, abantu benshi bari baje bakubise buzuye muri iki giterane. Rero uburyo aba bantu baje kuza kuba bapfamwo nibyo bikomeje kugenda biteza impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu ngewe nje ahangaha kugira ngo mu by'ukuri mbe nabagezaho donc iyi nkuru. Ese mu by'ukuri koko uno Chris Ndikumana yabakorana n'imyuka ya sataniste? Ibi byose tugiye kuza tubigarukaho muri iyi nkuru. Ariko niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ku muyoboro wacu, reba neza ku ijambo subscribe, ufungure like, share na comment. Kandi turashimira abarundi mukunda kutwereka ko mudukurikira umunsi ku wundi, turabibona. Turanabashimira ko mugenda mubana natwe n'ubundi mu nkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma mu nkundire mbe nabagezaho iby'iyi nkuru. Ngira ngo hari ku itariki 19, ngire ngo hari ku itariki 19 nibwo iki giterane, itariki 19 makumyabiri ya hari ku itariki 19, that's how it was. Hari ku itariki 19 nibwo iki giterane cyari cyaraye kibaye, ariko bukeye bwaho mu by'ukuri humvikana inkuru y'uko abantu 8 baburiye ubuzima muri iki giterane muri kubona kuri screen zanyu. Cyari cyitabiriwe n'abatari bake, cyari kiyobowe n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana. Uyu nguyu mubona nyine muri gukomeza kugenda mubona, harimo abafite ubumuga bugiye butandukanye baje bizeye ko nyine bagomba gukirira ahantu, bamwe bitwikiriye imitaka mu by'ukuri badakangwa n'izuba bitewe n'uko bari baje gushaka ngo Imana iri muri Chris Ndikumana. Rero birangira iyi miryango iburiyemwo ubuzima. Harimwo umugeni wari umaze igihe rwose ari mariyo, donc yari akiri umujene mariye, yitabiyemwo Imana aho ngaho, apfa asize n'uruhinja rwose rw'amezi ngo 3. Hanyuma harimo n'umuryango w'abana 2, ndetse na mama wabo nabo baguye nyine muri iki giterane, n'abandi benshi tutazi. None imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ziri gukomeza kugenda zigira ziti Chris Ndikumana ntabwo ari umukozi w'Imana, ni umukozi
wa Sekibi. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko ibikorera ku muyoboro wa YouTube biri gukomeza kugenda bitera amabuye Chris Ndikumana ko ngo ashobora kuba akorana n'imyuka ya sataniste, ngo bari abantu bapfuye ngo yabatanzemo ibitambo. Uwo nyine muri kubona kuri screen zanyu niwe Chris Ndikumana, ari nawe mubona n'ubundi upfukamye ahangaha. Abo ni abantu nyine mubona munsi bari baje nyine muri icyo giterane yarayoboye. Mu by'ukuri ngira ngo Chris Ndikumana n'umugabo uturuka mu gihugu cy'u Burundi, ni n'umugabo wabaye icyamamare cyane uzwi n'isi yose kubera impano ngo nyine idasanzwe yifitemo yo kuba ngo azi kwigisha ijambo ry'Imana, ndetse akagira n'Imana yo kuza kuba yasengera abantu bagakira indwara binyuze mu kwizera. Ngira ngo uri kubona abantu baba bakubise uzi. Ariko rero kugeza kuri ubu ngubu nubwo bari abantu baguye muri kiriya giterane, Chris Ndikumana we abajijwe yavuze ko reba nk'umugabo iri ngiri si ihembe mubona afite. Chris Ndikumana we yavuze ko mu by'ukuri ngo kubera umuvundo w'abantu benshi bari bahari ari umubyigano, ngo ubwo bari gusohoka igiterane kirangiye ngo nibwo ngo baje kugwirwa n'igikuta ngo bitaba Imana, harimwo n'uyu muryango muri kubona kuri screen zanyu. Rero iyi ni imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Mu by'ukuri umuryango w'abantu nk'aba ngaba kubona bapfa ni ikibazo gikomeye.